U genetsku dijagnostiku spada i kontinuirani monitoring. Kontinuirani monitoring jeste jedan hermetički zatvoren praktično embrioskop, odnosno inkubator, koji na svakih 10 minuta slika deobu embriona. Na kraju ta 3 dana ili 5 dana deobe dobijemo jedan mali film koji pregledamo i pratimo da vidimo da li je deoba embriona bila pravilna. Znači, da li se embrion podelio na satnici na koji treba da se podeli. Jer očekujemo da dođe do podele embriona od oplođene ćelije na nekih 26 sati. Želimo da se on već podeli i kasnije na svakih nekih 16 sati želimo da vidimo dalju deobu embriona. To je ta takozvana morfokinetika embriona koja treba da se odigrava na jedan određen način. Govori nam o tome da očekujemo da jedan embrion koji ima pravilnu deobu ima veliku šansu da bude genetski u redu. Postoje embrioni koji se ne dele prvih 40-50 sati i onda se odjednom podele u preleposmoćelijski embrion. Ako je taj embrion bio u inkubatoru gde ga nismo mogli videti da će se to dogoditi, mi ćemo doći na 3. dan i videti preleposmoćelijski embrion koji u stvari nije genetski u redu. Jer nijedan embrion se ne može od zigota podeliti u smoćelijski da znamo da će on biti ispravan i da će dati trudnoću. Tako da to je jedna velika prednost monitoringa embriona. I asistirani hatching je metoda koja se koristi u ovim ispitivanjima. Asistirani hatching jeste metoda kojom pomažemo implantaciju embriona, odnosno izlazak embriona iz te opne na tom 6. danu. Radi se pomoću, što ja kažem, fancy lasera kojim se ta zona, odnosno opna oko embriona, stanji na jednom delu, jer embrion se ne usađuje u matericu takav kakvim ga pacijenti vide na slikama koje dobiju od nas. On se na 5. ili 6., najčešće na 6. danu, puca, odnosno hatch, znači izlegne se iz te svoje opne i takav se usađuje endometriju materice. Tako da je to jedna metoda koju mi stvarno svakom pacijentu primenjujemo zato što ne može da škodi, može samo da pomogne. Ja bih rekla da je obavezan kod pacijentkinja koje su starije dobi, znači recimo od nekih bar 40 godina, ili kod pacijentkinja gde se vidi jasno da je ta opna debela. Jer mi već iz nekog iskustva očekujemo da ćemo nešto videti. Jasno se vidi da je zona predebela. Tu se uvek treba uraditi asistirani hatching i obavezno kod kriotransfera, zato što se ista ta opna oko embriona stvrdne kroz te procese zamrzavanja i odmrzavanja. Proučavanje genetike donosi mnogo novih odgovora, menja mnoge dosadašnje tvrdnje. Činjenica je da dosta toga leži u genetici. Znači, sa godinama, posle neke 35. godine, na 2 godine nam rapidno opada potencijal dalje reprodukcije. I ja uvek kažem i prirodno, a i vantelesno. I vantelesna jeste, jedina razlika jeste mesto oplodnje. Ja kažem, odigrava se gore kod nas u laboratoriju umesto u telu žene, ali sam materijal oba pacijenta se ne može izmeniti. Naravno, žene se rađaju sa svim ćelijama koje nose sa sobom ceo svoj život i ja uvek kažem kao što telo dobija bore i vidne znake starenja, tako i ta deobna vretena u ćelijama koje sadrže hromozome dobijaju određena oštećenja zbog svega čemu smo izloženi. Da li hrane, hemije, vazduha, nebitno. Činjenica jeste da samo embrion koji jeste genetski ispravan, što bih ja rekla zdrav, mali čovek će rezultirati u zdravo rođenoj bebi.